kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mudtoy man ti mais para kadagiti manok kaw. Emi bakag? Irwar ko ka di amin to'y nakasako. Ay katuan, ano mapagkat mo? Agasam man day ta. Ado na una yung tatarakan mo ang manok lakay. No apay ngamin nga iniyawid mo dito'y balay. Kit no inot mo't ngamin amay ibus day bangkag. Nga mala, pagkwartaan mo't kiti day tabakait. Ilakok to ti daduma tapno maksayan. Wen atay supay amay gatang iti masapsapol tayo. Ay katuan na bakit? May mayat samat no agaramid ka iti kulungan da. Ay nawaw. Apay kumapay lang. Wen tapno saan nga kay wara ti rugit da iti paraangan. Datayo matlaang ti kaase. Nang runa pa'y no kasta matutudo. Malawin. Agparami takto iti kulungan dagiti taraken ko amanok bakit. Basta anusam lang nga urayan. Agasam man day ta akawayan, Alex lakay. Ne, saan ka di ati bilin mo kat agparami dak iti kulungan dagiti manok ko? Sino nga rin ti mga ramid? Tangdanak ni Tata Toryo, taiso ti kadwak. O sige, tapno malpas adagos. Tani, irugi naman ang titudo. Wen nga rod, Kano amang rugi kayo? intun bigat. Ita kumaa, ngam addamot ti napatigalakad ni Tata Toryo. Gumatangak to nga rin ti merienda kan si Dayo inton bigat. Nagpasentro ka kadita? Wen, mapanak matlaang gumatang iti abastuta. Alaman nga rod. Gumatang ka iti karne. Taiso ti pangaldawan me kini Tata Toryo intun bigat. Awan ka di pa ni Tata Toryo? Awan pa'y madlakay. Ay nawaw. Amangan mo't no nalipatan na. Anya nga oras tinagtulagan yo, aya? Alas 7 kumaa iti agsapa. Tamangan no masapa manen ti tudo na. Awan pa'y mati alas 7 lakay. Amangan no pa umayan day jay. Sapay la ko mga rod tapno at damalpas me. Ay katanusam nga orayan tagsagana akon. Nakaluto ak matan iti kaninyo. Ne, apay, rumor kaya. Wen, ag-extract edyo pwesto ni Mari Zeni ita. Isupay titangdan ko nga itad na. Ay katuan ang nga rod bakit? Nanang, at damot ni Tata Toryo dita banger. At nararamidan na dita. Agar-aramid da iti kulungan ti manaw. Anya? Isumag tinangag ko apagsarsaritaan da itay. Ay nawaw. Apay nga iti batog ti tawa tayo ti pangipatakderanda. Wen nga raud baldo anak kaw. Datayon taw ti kaasino agto daw. Sigurado naangot ti rugit ti manukda. Kat no nalawa matilikudan ti balayda. Kasaritam to man ni Alex. Amangan numabalen nga itilikodan laangan ti balayda ti pangipatakderanda. Iti kastakot saan tayo ang maperwisyo. Unanang, mapanak to iti ayandayin tun madamdama. Mga anak labiit. Wen angam nay, saya atom at makisarita kan kwa na. Di ka agong ungag. Depende, nanang. Baltaw. Nungay isuti umunang agungat. Di agungat takmat. Ay nawaw. Anya ti masapol mo, pare Baldo. Kulungan ti manok samot ipatpatakderyo kan Tata Toryo pare. Ay won, isungag paisaw. Apay ka di. Numabalain. Kahit saan kumadita batog ti tawa may ti pangipatakderan nyo pare. Ay nawaw. Apay ata kayo tag-desisyon pare. Kat dagami mat, ti pangipatakderan me. Kas makita yung mat pare. Batog ti tawa ti kusina may tinangipatakderan nyo. Kahit anya kumaita? Kasano kami mat nga matutunaw? Kumabalin nyo mat nga irekup ti tawa yo pare. Pare, agpakpakaasyak. Pare, saan mo't anala ka amayakar ti kulungan?
Kas makita may, narugyan meng. Sapay adda ni nanang ko. Kanayon nga iso ti mabatbati di tabalay. No dita ti pangipatakderan nyo. Kasi matjay bakat pare. Sapay addo ti manok mo. May salaang ti maibagak pare. Saan min aparikot dayta? Tinapatag, ket dagami mat tinakaipatakderan ti kulungan. Bakit? Nalpasan ti kulungan. Anya ti makunam iti inaramid mi kinitatatoryo. Ay nawaw, apay mat adita tinangi patakderan yo, Alex Lakay. Ni, hapay ko ma. Anya ti parikot ket kukuata may tinangipatakderan mi. Saan kami mat nag-gover da bako da? Wen ngam di mo ka di makita nga asidag iti tawa da Nana Rosa ti kulungan nga impatakderyo. Ket, anya ko ma. No asidag. Na, common sense man alakay. Tinapatag, ket saan tayo nag-over the barcode? Agririda no kastalaang lakay. Wen, kukwata ti daga. Ngam saan mat amabalin nga aladam ti angot nga agga po iti kulungan ti manok mo. Tapno saan nga agober da bakod iti ayan da Nana Rosa. Ti request mo ket agpaarami dak iti kulungan. Itataddan din ay patakder. At dalata ti reklamo. Kasano kat makapirwisyo mat? May mayat ko mano dinalusan yu ti likod ti balay. Tay jay laangan tinangi patakderan yu. Kuna laki dinuan niya ti ipatpatakder da iti asidag yu Mari Rosa. Kulungan magayam ti manok. Parikot mi nga rod dayta marian siyang. Siya pa'y asidag iti taway yu Mari. Dayta nga rod maray. Numakargaan dagita akulungan. Kaasi kamintaw maray. Di yu pinadas tinakisarita iti kaaruba yaw Maray. Nagpagpakaasi ni Baldaw idi napalabas nga aldaw. Ngem agpatangken met ni Alex. Nagpatakder dalat tamag. Ay day takiden. Ni baka nangay. Di yu kinasarita Maray. Awan ni Emi dita idi napan ni Baldaw maray. Ipadas yung nga ibaga ka ni Emay. Barang iso tidenggan nila kay na. Sapay mano amitro laang tinagbautan ti balayaw kan ti kulungan ti manok da. Ay, wun nga rod Ninto Emay ti kasarita yaw. Imbagday jay taman nakaawat. Wun man maray. Kasaritak to ni Emi inton makita. Ay kagagaraan mo na ijabalay da Maray. Iti kasta, masulbarang ti parikot mo. Ay, wunan niya. Ay, sige man nga raw, tamapanak to ijay balayda. Wag Maray, day ti kasayaatan nga arabidam. Anya ti gagara yun, Nana Rosa? Adda ka din nila kay Mau. Ay, awan Nana. Ada na panan na. Imayak, umayak manen agpakpakaasay nakkaw. Numabalin ko ma, kat iyakar yu ti kulungan ti manok yaw. Asidag ngamin iti tawa minakaw. Day tamat lang ti sangkay bagak kanila kay ko. Ngam talagang agpatangkan Nana. Ay, kasano pa yun dayta? Ay, jak nga rod mo Nana. Talaga sa bali ti ugali day dya tao. Narigat akasarsarita. Wan nga raw. May nagpakpakaasi ni Baldo idi madamangar aramiden da dayta akulungan. Ngem awan mo tinapasamak. Intuloy dalat tama nga impatakder. Bayan nyo takasaritak tumanin nila kay ko Nana. Di kay madanagan. Ibagak nga iyakar na dayta akulungan itilikod ti balay. Ay nawaw. Kinargaan damat gaya man ti kulungan iti manok. Dwala ang nga aldaw sa anak anagawit. Itay agsa pala ang akinargaan da anak ko. Hanya lakit di madagita kaaruba, nanang. Di damat makarik na. Kinasaritak ni Ime di napalabas ngal daw. Isuna laang tasaan kanumot nga ipangpangag nila kay na. Nalawa mat ti malikudan ti balayda, nanang. May mayat no ijay tinangipatakdraanda, tapno na idudulin. Ngam no apay nga itibatog titawa tayo pay laang mat tinapili day tanga Alex. Awan mat ti amok abasol ko, tapno aramiden na ti kasta. Uray siyak mat.
Nuan niya nga tamot ti intensyon na. Apay mo ti nakasta ti aramidin na. No isaw ti adda request na maaksyonan adagos. Ngem no datayo a kaaruba. Awan, di na pagan-anaw dagiti concern tayo. Anya a klase ti kapanunutan dayta. Talagang agpatangken ka si ka Alex? Hala, wan. Hagungat ka manan. Ay nawaw, asino ti saan ama kaungat iti kastangar aramidam Anya manan ti isyom? Ti kulungan manan ti manok ko? Wen tagpakpakaasi dagiti kaaruba lakay. Mingmingam imbag. Batog ti tawa dati nang ipatakdaram iti kulungan. Nalawa mat iti likod. Nalpasan day ta kulungan. Apay, nalakangarod ti mangyakar? No ididamo kumapay nga imay ni Pari Baldo kat inaksyon adagos, di mayat kuma. Awan kuma ti parikot ita. Awanan na. Kinarga ako ni ti manok. Iyakar mo day tagriri dagiti karuba. No si ka ti agrire, aksyonan dapi man adagos. Ngam no isuda ti agrire, ay na, agpatangken ka. Nay, apay nanang. Nagulimag kayo umutay. Apay ka di. Agap-apa ti kaaruba tayo. Aguli ka, tapno mangagta no anya ti pagap-apaan da. Basta, ikatam dayta akulungan dita. No di mo kaya kasyak ti mang dadail iti dayta. At pampalunod ka na Mangagmaw. Di mo makita ni parakdaran. Kaasi dagiti kaaruba, ama pirwisyo kunak manen. Inaldaw laangan at akulungan dagiti manok mo ti pagapapaan ta. Nakapauma meten. Ay nawaw, atulamin. No kasta. Talaga gaya man ni pare Alex ti ayan ti parikot. Wa nanakaw. Isaw tinarigat akasarsarita. Agkapita Mari Ansyang. Ay, hahagyaman naklaunay, Mari Rosa. Ay, nawaw. Anya dyan ba ang agot ka? Ti kulungan dagiti kaaruba, Mare. Ay, nawaw. Nagsakit iti agong, Mare. Un nga Rob, sapay dito'y kusina mi mo tinaibatugan na. Ay, naimbag man tamaan anusan niyo, Mare. Kinapudno na, nasakit meten ti agong ko, kasta meten ti ulo. Sapay matutudo ita. Iso akar-karo anaangaw, nang runa no kasta mabasbasa maray. Ay, narigat ti maadaan iti kasta kaaruba, Maray. Namin ano meten anakisarita kamay, ngem awan met ti aksyon da. Day tamit laeng akulungan ti pagapapaan da nga agasawa. Di yu impadas ti nag-report kadagiti masaknan, Maray. Tapno mapanda kita anday ta akulungan. Saan pa'y nga road maray? No saan amaala iti nasaya at nasaritaan, agpatulong kayaw kadagiti masaknan, Maray. Sakit ti maalayaw, no inaldaw akasta ti maangangot yaw. Ay na, makapaawan ganas matamangan. Anya nga tano agpatulong ta kadagiti masaknan na nakaw. Ag-report kasta ka di nanang. Wen, agreporta, tapno dagiti masaknan ti umaymang kita. Ad aguraan datan nanang. Impadas tamot tinakisarita kadakwada, ngem talaga anatangken ti ulo da. Un matkit di namin anu tamot ten anakisarita. Tay ko na nga rod ni Mari Ansyang, no saanen amaala iti nasaya at asaritaan, agpatulong tayon kadagiti masaknan. O sige nanang, ipadas konto ti ag-report. Wan mananakaw, tapno masulbar kumameten ti parikot tayo nga agkakaaruba. Sa dino tinagapwam, si Cabaldo. Pare Alex, Napan ka nag-reporta niya? pasensyakan pare. Awan babain mo mo't na pa nag-report? Ang mumot adagamitin na kaipatakderanday ta akulungan. Wen, daga yung agpaiso. Ngamda kami mat ti mapirhuisyo iti angot nga agap-gapo iti kulungan ti manokyaw. Oh, aging dadalos kayo mo't. Pare, baketen ni nanang ko. Madanagan naklaw na yan iti salon at na. Nang runa, kat iso ti kanayon ang mabatbati di tabalay. Ni, parikot yun atay ta. Mabalin mo't nga irikap yun titawa yun. Pare,
Sapay la kuma, tamawatan yung mati concern may. Saan kami nga agrere, no saan agrabi ti epekto na kada kami. Oh, Nagpatulong aklang mata. Takas na kunak, madanagan ak matayin. No bumaybayag, ang mga nuumad adun tupay kit ditingilaw pare. Parikot tayon tumat lang dayta, no bilang man. Rumwar ka, takasaritam dagiti bisitam lakay. asino ti bisita? Dagiti kagawad dito'y lugar tayo. Ay, nawaw. Ti kulungan manen ti manok ko ti isyo da. Diyan ka mo Rumwar ka, tasi ka mismo ti makisarita kadakwada. Ha? Ibagam nga awanak dito'y balay, bakit? Ay nawaw, tasuruan nak pa yan nga agulbot. Rumwar ka kit din, Alex. Diyak kayat. Anya? Sika ti rumuarte, ibagam nga awanak. Ay na, amuda nga da ka dito'y. Iso arumwar ka kit din, tapno malpasan. Katnoan niya man ti bagada, nasken laeng atong palam. Nangag mo ti bagada ken kalakay. Huh, makapasurun mat. Warning pay laeng dayjay lakay. Apay, nalakaamayakar day ta kulungan itilikodan ti balay, bakit? Narigat ngam anusam Idi pay ngamin nga ibagbagakken ka. Huh, gastos manen no kastamot laeng. Kasta talaga. Di kan tumat ngamin nagpampanunot. Tilaang pagsaya atam ti pinanunot mo. Manulaang a metro tinagbaatan ti balay da Nana Rosa kan ti kulungan dagiti manok mo. Eh, una yun ya. Di kan agreklamo dita. Rugyam kit din ti mangyakar tapno malpasan ti saritaan. Ay, dubli trabaho manen. Ay, nawawa talaga. Awanan ti ado asao. Aramidam no anya ti imbaga dagiti masagnan. Tinangag ko kat umay damanen i-check day ta akulungan inton umay alawas. Isu nga itapay laeng, aggunay kan. Di mo urayan amawarningan ka manan. Bakit? Inton sumaruno ngamin, panunutem met ti padam a tao. Saan ati bukod mo lang nga pagsayaatan? Saan adakas ti agtaraken ti ayop? Lakit di, saan ka makapirwisyo iti padam a tao? Ay, nawaw! Saan laeng at ipagkwartaam ti panunutem. Panunutem mat kuma ti salunat ti padam a tao. Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, panunutem pay kuma ti agbalin nga epekto na kadagiti kaarubam. Iti kasta, maliklikan ti riri. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, apay akasta tilangam anagawid, bibot lakay. Awan, Kumusta ngay dagiti mulam anatang? mayat latamay. Adda ka di pariko? Kasla di kamutan makaisom di ta? Nagluto ka kadi iti pamigatan tayo. Wen, itay pay. Ala, mangidasar ka nga ro dun tamabisina hon. Adda ka di napasamak ajak mo? Ni, awan ko naklangarudan. Apay nga rod akasta, nakaisom kamot arimor itay. Apay anak kami suot kamutan anagawid. Mangidasar ka kiting. Tani, adupay tinasken nga aramida. Sika magayam day ta, bibot. Una na. Ang ginanaaglaan, tanadagsen launay ti binagkat ko. Ad-adwam ayata ado akayaw. Para iti garden ko da ito inana. Para man kadagiti mulak.
Kasta gayam. Wan nana. Ay, nibaka mo ngay. Ada ka di dita balayaw. Ay, adda na. Abay, adda ka di masapul yung kwa na. Hey, kaya't ko laang ti makiinistorya ken kwa na ano saan abisay. Awan mat kiti ti trabaho na itanana. Ala, mapan kayo lang ijay balay. Ada akmanan, Irma. Okay lang, nana. Nalpas matkit din ater aramidak. Agtugaw kayo, Nakitak nila ka imaw di taigid ti kalsada itay. Madama ti panaginanana. Nagadaw ti kahiwa binagka na sika. Ay, nawaw. Kayo? Wan, An-anwan na kanungay mati kayo? para itigar din ka o kunana mat idi sinaludsod kaw. Ay, nawaw. Awan mo't ni amok apangusaran na iti kayo. Amangan no adda aladan na dita, Uno saan, amangan no ipustina. At damot ti sigod nga alad ti garden na, nana. Awan na dakdakamat na kang kaya. Awan mo't, nana. Ngam idi na minsan nga aldaw, nakamisuot anagawid. Idi sinaludsod ko no apay. Di na mo't iba gano apay. Paliiwam ti asawam. Amangan no adamat ti parikot na dita, kadi na laang may bagakeng ka. Kasla magatang mga minti sa o day dya asawam. Unangam no nakainom day jay, nana. Ay na, nagadumot asa una. An-anom ti kayo a binagkat mo, lakay. Anya kayo bakit? Adda ka numot ti binagkat mo kunan ni Nana Paula. Dayjay ka di. Para iti alad dayjay. Apay, anyat na pasamak aya. Adda mo ti sigod nga alad ti garden mo. Siyempre, tarimaanak manin. Saan mo tamabali na baybay akakas dyan Ay nawaw, agsalsalod sudak laang bibot. Apay akas tamot ti tono ti boses mo, Saan mo't siguro adakas tagsaludsod? Di bali latan. Wano? Addan samot manan ti ilimlimod mo kanyak, Ne, awan mo ta. Anya kumangay ti ilimod ko no bilang laan. Ayag kapi-kapay, Mario Lakay. Hagyaman ako na ilita bakit? Kumusta mo't nga'y dagiti baka ta? Dita nga ro ti parikot kao. Ay nawaw, apay, adda ka didakas anapasamak ka dagiti baka ta. Mapukpukaw ti dua baka ta bakit? Anya, Sinapol kumait. Ngam talaga jak mabirukan nida. amangan no addalaang dita, Lakay. Sapay dinadaal dati alad tayo bakit? Madanaganak. Tamangan kunak no napandamatan iti sular dagiti kaaruba. Amangan no makaperdi da pay dita. Ay na. Sa pulam tumanang intun madamdama, Lakay. Amangan no addadalaang dita, di mo nakita. Sika magayam ti lumabas, Mariaw. Sa dinaw ti papanam. Amagan ko na no dati nakita yu abaka ngagkaiwara, Mari Paula. Ay awam mat. Apay kaday. Ay, jagmat nga minan mabirukan ti dua abaka may. Bimulos na nga may. Amangan no addalaan di ta igid-igid. Binirbiro ko iti sular me. Ngam talaga jak makita. Day taki din. Amangan no'y madayudan. Day tangarot ti pagdandanagak. Amangan pa'y kunak no adamot ang ti pinirdida amula dita. Ituloy mo laang ti panagsapol mau. Barang addadalaang dita ket makitam tumit laang dagita abaka. Ay, sapay lakuma. Tapnosan nga isupay a mapampanunaw. Kumusta, Lakay? Nabiro ka mo laangan dagiti baka ta. Ay, wan bakit? Igalot mo kumamot laangan, Lakay. Wan, isaw tinaramid ka. Nang kita am nga imot ka dagita abaka. Ay, itayan ti kalsada bakit?
Naimbag ata saan nga inguyod ti sabali a tao. Wen nga raod. Awan nga tati pinirdi da amula dita. Day tatijak sigurado bakit. Saan kumata pinasyar amin agar din dagiti kalugaran tayo. Sapay la kumaata awan ti agrire. Igalot mo mat nga minun dagita abaka. Tapno saan at tila papapananda lakay. Naimbaga bigat mao bibaut. Ay, kastamat ka na kayo, Tata Mario. Kumusta dagiti mula manatang? Agin, didi kapaymat. Anyati ko ng bibaut. No, anyati na ngagyo. Isu day jayang. Aniya. Agpatuloy akon. Ado pa'y ti trabaho nga gururay kanyak. Sige. Agan anad kawain. Diyak pa'y naawatan no anya da jayong pagana. Ngam, apay nga takas jay. Sa bali, ti pan nakisarita na kanyak itaa. Nasapa ka nagawid ita alakay. Ada na patigalakad ko bakit? Ada pa panak. Ay nawaw. Sa dinumot nga iti papanam. Iti ayan ti gayem ko. Birthday na ita bakit? Anya? Narigat mo't no trabaho aka na yung timar aramid. Kita tamangan numabartek ka unay ijay. Awan ti mangyawid kan ka no bilang laang. Wen, awan ti pagdanagam, takabaalak nga agawid dito balay tayo. Sana ka maturog ijay. Anya nga oras amapan ka. Katitamad laangin Agur uray ti kumpare, dito waiting shed. Naa. Imayak laang tagpalisak. Agrubuatak madladagos. Ijaya ko namangan. Di mo manan unay ti arak ijay Amangan numabartek ka. Katiltila manan ti ibagbagam ijay. Nakababain mo. Nakaidasara kong bakit. Umay katamang rabyatan. Anya ti sidaan talakay. Ay, bukal ken karnay bakay. Ay, nagimasan lakay. Ay nawaw, basta siya taglutaw, naimas talaga. Maibustiin na po inukwa. Balawunan. Si kanti na imas ti luto na. Tata Mario! Ha? Tata Mario! Ay, nawaw. Tata Mario! Sino tinabartan nga? Uwa, pwede na! Ikaw. Ay inusahan na kadbitout. Busis ni Bibot tayo bakay. Ay, saus. Makikita kayo! Isukamuar kayo! Pasawad na! Ay, saus. Ay, payakas tati pagpagan na di tataaw. Ay, amang ano at datakas ngayon naramid mo kankwa na lakay. Ay, awan matya mo kabasol ko kankwana. Ay na, sapay na bartag ngayon may dito'y balay. Ay, ala taplas like ta. Mapalaw ka sa rita ngamaganad ka lakay. Amang ano anya pa'y ti aramidin nagan ka. Sapay na siglitan. Talagang mati ilim-limod yung akinatang sityon niya, Tata Mario. Ay, nawaw. Payakas tati bagbagam si Kabibaw. Sana siya tikal kalabanin niyo. Tas ang baliak mo siya ti mabunuan. Ay, nabartakan, Bibaw. Ay, nasaysayat mo agawit ka pailaan. Ay, di mo amuti law-law at... Ay, saan? Nakainumak lang. Amok ti bagbaga. Nakasta nga raw. Ay, baka manasaya at kanyak Ano anya ti parikaw, tapno amok ba? Saan ang mabalin? Kaputa agul ulima ka. Kasta madanderaramitan nyo kanya. Ay, iso nga raw nga ibagam kanyak. No anya ti basol ka. Tapno amok mo ka. Dagiti baka atarakan nyo. Apay dagiti baka ba? Kinandatin natang amulat. Anya? Nakita mismo dagiti matak. Sigurado baka yung dagitay. Ay, kinapudno na. Bimolos ti dwa ka dagiti baka ba? Ay, pasensya ka na.
Jagmat amo akin ang dagayam dagitin ulam. Agin kayo kit di Ipag-asim tapag saritaan ta kumati may papaniti day taabanag no saan ka nabatag. Hamagan gamin no pagsaritaan ta ita. Kat apakit di ti pagturungan na nang rona kat nabatag ka. Di ka matanakan. Ay bayada terumbang mabayadan. Nagiskandalumot day taabibot lakay. Apay ka now. Ay nasakit tinakam na bakat. Saan mo't anay gagaratin apasamak? Aksidente mo't abimulos ti tarakan ta. Kan saan tabot nga amo nga iti garden dagayam tinagturungan dagiti baka ta. Damat lang tinagkurangan ta bakat. Ti kamali lang ni Bibaut. Kat nagbatag, santo'y may dito'y balay. Mabalin mo't nga idiretso na. Sana masapaw nga agbartag. Wan nga road, masabsabat dakmaut. Ngumapay ngay nga awan ti ibaga na kanya. No, mabain siguro amang ibaga. Uray siya, kanayo na masabat ko di tadalaan. Gamawan mo ti ibaga na akasta. Isu siguro ang nagbartag, tapno at dati turad na amang ibaga. Apay nga itakala ang anagawid, Bibot. Makapasurun da kita tao. Ay nawaw, papayakas tamot ng tibagbagam lakay. No sana lang agpambanunod. Dinanog ko na jay alakay. Asino alakay manen tidakda kamatem. Dagiti na tao apiling inosente. Mangrugi ka man ako nakon lakay. Nabartek ka manen, iso atil-tila man ti isawsawang mun. Kasla agbirbiro ka iti apa. Puno man! Ang gapo kagul uli magak. Kasda de aramidan da. No adda di parikot, ibagam kadakwada ang nasayaat. Talaga magdanog kumanda kita tao. Ay, dahil tatijak kayat kan kakit. Sa kala tumurod no makainom ka. Ngam no saan ka ang nakainom. Apo, kas kala natuktukan abisukol. Naimbagabigat mo bakit? Anya, naimunawan kan, Bibot. Ni bakit mo ito? Adda ni Tata Mario ije kusina. Kaya't nakakano ang makasarita. Anya? Adda ni Tata Mario kunak. Adda kano tinapatag nga ibaganakan ka. Ikwa. Ibaga man nakaturog kay bakit? Apay, adda basol mo kan ko na? Basta. Diyak pa'y kaya ti makisarita ita. Diyak kaya ti sakit ti ulo bakit? Ay nawaw, anya ka kidin ay abibot. Si kamot ti makaamo ang makisarita ken ko na. Saan mo tabasapula siya kay? Saan akayat nila kay ko ti sumango kada kayo, Tata? Siyaklaan ti pangibagaan nyo iti kayat yung ibaga. Kaya't ko lang ti dumawat iti pamakawan. Ay nawaw, pamakawan, para itian niya. Nakita ti magbaga ni Bibaut amula na akin na dagiti taraken ko abaka. Anya? Kinapudno na. Imay iti balay iti rabi. Agpukpukaw. Kat nabartek lang arudan. Ay, una yun ti asawa. Mabain siguro amang ibaga. Masapol ang mabartek. Santo tumurad. Day tamot ti jak kayat iti asawak, Tata. Naturod laeng no nabartek. Ngam no saan ang nabartek, ay na, agul uli maglatan. Wen nga rod. At dati nagkurangan may. Aklunan mi matayta. Isupi man kinaperwisyo. Ay ngam, ibaga na kumaan na sayaat. Sana day ta agpuka-pukaw iti parangan may. Mala, ibagam kan ko ana.
Payadak no ayaman tigatan tinateng na akin na dagiti baka. Nakita ka nagturong ni Mario iti ayan niyo, Irma. Kaya't nakano ang makasarita nila kay Kuna na Paula. Iso na laang, tadimot kayat ni Bibot ti makisarita idi na imunawa nun. Mabain siguro, ah. Ada talaga dagiti tattao akasta. Managbabain dalaunay. Napan kanu nga rod iti ayan da Tata Mario idi rabi inana. Nagiskandalo kanu ijay. Ah, salaag tumurad no mabartag. Ay, daita nga rod nana. No saan ang nabartek, di na maibaga ti kayat na nga ibaga. Ngam no nakainom, hayapo, karitin na amin at tao, nana. At least magkit day, nairwar na ti sakit tinakam na. Anya nga minti isyo na, apay anapan iti ayan da Mariaw. Dagiti mula na, nana. Kinanti baka da Tata Mario. Isugayam nga aladan na ini. Tidakas laang, di na mo ngamin maibaga iti personal kan Tata Mario. Naibaga na laang idirabi tanabarteng. At itibayad tinateng mo akin ng tibaka da Tata Mario lakay. Agyaman ak launay bakit? Mayatan tirik nam. Awanan ti pagsaksakitan tinakam mo. Nasaya atan bakit? Nasaya at matngarod no kasta. Kat inton sumaruno, no adda tiririm, idiritsum ijay tao. Saan aday taagbartek ka? Saan mo idadarupan? Amangan no dumakkel pa'y ti iso no kasta ti aramidam. Uwan bakit? Bidot ko dayjay. Inaramid ko laang dayjay. Tapno maiturod ko ang maibaga ti parikot ko. Wanangam saan anasaya at ti kasta lakay. Kasano no nakainom mo ni Tata Mario? Awan amangan no nagkinabil kayo dita. Mala, saan to na maulit dayjay bakit? Pagadalam dayta. Inton sumaruno, no adda ti parikot, ibagam adagos ijay tao. Tapno amuda met ti pagluglugaranda. Ay nawaw! No addaririm, ibagam anasayaat. Iti kasta, mapagsaritaan yumat iti nasayaat. Saan ket amapan kaagbartek tapno naturod kalaeng adumarop. Amin abanag ket maala iti nasayaat atungtungan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta ka ngayon, Annie Lane, my loves? Nasaya at latamat, Mariano. Apay nga italaang asinong batam ti awag kaw. Pasensyakan ano nga minti pa ka kumikumak. Amumat, kasapulak ti kwarta ita. Kasta ka day. Ay wan gayam, ada ka di pa'y kwartam dita. Apay kuma. Ang expired ti load ko inton madamdama. Saan kanto na may text? Ay bagam numano ti kasapulam, taludan ka. Sigurado ka? Wen, ibagam lang numanaw, tasyak ti makamaw. Anda ka di ti kwartam dita, ika nga nakaw.
Bunga minti sa nga ribu a kwarta kahit. Anum ti kwarta, tatang? Ay, adala ang pangusarak. Ay nawaw, pangusaran nyo iti kwarta. Kat adamot ti makan dito ibalay, tatang. Adala ang tikayat ko agatangin. Mano ti kasapulan nyo aya? 150 laeng no anda ah. Ang mga nubisyo ti pangusaran nyo. Ay saan anak ko? Awan ti bisyo. Sigurado nyo lang, tatang. Diyak kayat nga agbisyo kayo iti kasta nga edad nyo. Wen, di ka kadiagda anak. Ala, mangala kayo iti wallet ko, tatang. 150 laeng ah. Nay, si kamot ti lumabas, Manong Mariano. Sa dino ti papanam, Ay, di tayo stora din ka. agload ka manan. Ah, ay katuna. Ay na, kaano laang idinagload ka? Asino ti katitext mo aya? Adaya, mate. Asino ti kasarsaritam iti cellphone mo idinaminsan alimabasak ijabalayaw? Ah, shh. Ay, hindi mo matipig sa tisauma. Ay na, Manong. Kita amangan mat no iti kasta nga edad mo kat agpalpaluko ka pailaang. Ay, saan matkit day ading kao? Ay rumbang laang, Manong. Lakay kan, nakababain mat. Wan ka day. Relax lang, lete, ading kao. Amaw tiar aramide. Mangantayon, tatang. Ay, nawaw. Kasla di namang manggag ti bagbagak. Hey, ti cellphone naman ti dumdumugan na. Maditikas to ang mapaspasamak ah. Tatang! Ay, nawaw! Hey, hapay ka di ayan nilaw. Hey, makapay kigtot kamay. Itay pa'y ngayayaban kayo, tatang. Itay pa'y anak kaidasarak iti kanan tayo. Ah, ay, kastaya. Ay, pumunakan amangan. Ay, nawaw. Saan na mabalin, tatang? Ay, sanak pa'y ngamin amabisin. Agiddantan amangan, tatang. Intun kwan, malipatam tumanan timangan. Sanak pa'y ngarud amabisin. Makadlawa ko na, tatang. Ta cellphone mo matan ti priority. Sa pa'y nakaisam ka, numingmingam. Ha? Ay, kwa. Naragsakak laeng anak ko. Malala, umunakan amangan. Sumarunuak to inton madamdama. Promise! Promise nga. Asino ti kain inawag mo, kan katetex mo, tatang? Apay adi mo maibati ti cellphone mo? Ay, nawaw. Awan mate, si kakit di mat anak ko. Mala, umaykaan, tain tangarog manganain. Agidantan amangan, tapno awan mat ti may bagbagam. Manang ikang, awan ka di ti madmadlaw mo kani tatang. Anya kumangay, ading ko. Makabulanan apalpaliwag. Kat dakkel tinagbaliwan na, mana. Apay ni tatang. Anya tinapaliiw mo kan ko, ana. Paliiw manang. Di na maibati ti cellphone na. Sakat sabali ti isem na numaminsan. Amangan no adala ang ti binuya na dita, ah? At apag, ngadaman ng timbabae na, manang. Anya? Ay, narigat pa'y amaayaban amangan. Asino kumamot ti babae na no bilang man, ading ko? Day tatisaan tayong amo. Bulodam ti cellphone na, ah. Takitaam no asino. Di namat nga ron maibate. Kanayon laangan nga isutig iggaman na. Bayam, syakto ti agimbis ti gano ko. Sige manang, tulungan nak. Tasaan mo't ngamin nga ibaga ni tatang tipudno. Sa di naman ang tinagturungan ni tatang nilo, ading ko. At damanan iti sirok ti kayo ah. Ay nawang, anya ter aramiden ni tatang ijay. At damanan kasarsarita na iti cellphone na. Ne, madi ah. Amangan ko na, no addamot tayo ti pagdatdatunan na. Amangan no girlfriend na pa yun, kidi ah. Girlfriend? Iti kasta nga edad ni tatang? Anyat amom nga manang. Amangan no addat inamam muna dita, arupat kwarta. Lakayan ni tatangan niya. Dinan kabailan ti agtrabaho.
Nang runa pa'y kat may samot nga addaan-an na yun na. Dayta nga road, manang. Nung ni Nana Silvia siguro ti pagdatunan na, mabalin pa'y, tamam mo tayo. Ang amno dayta textmate aday ta. Ay, awan lat amok dita, manang. Agdigos kayong tatang. Ay, pimudot ka din ti Danaw. Wen tatang, itay pa'y. Mala, aglisi ka nga rudent, agdigusak. Ay nawaw, ibati yu pa'y mata cellphone nyo tatang. Ay, saan na mabalain anak ka? Na, kasano nga rod makadigos kayo no kastalaang. Ay, siya kung ti makamaw. Adda teknik ko, anak ka. Kasano no mabasak at maperde. Saan? Adda matsilupin na. Ay, talaga adi yu maibati ta cellphone nyo, tatang. Kasano ngay manang? Naalam ti cellphone ni tatang. Saan nga rod ading ko? Di namot ibati. Kung nagtumot kan ka manang, adda ilimlimad ni tatang. Anya nga tati ilimlimod ni tatang ayan. Saan nga anya manang? No di kat asino. No idiretso ta ngay nga takan kwa na. Ay saan mabalin? Amangan kunak no maupay. Kasano nga ron ngay amamuan ta. Baybay ang tapay laeng. Si putam laeng ta amangan no rumwar. Amangan kunak no makisinsin narakit dimot dita. Kasano? Nupod no ti atap ko nga adda girlfriend na. Basta bantayam, di mo palubusan arumwar. No dumawat iti kwarta, di mo ikikan. Narigatan, amangan no kumkumpurminton ti papapanan na. Narigat nga tati agsapol iti mapukpukaw. Hello, Annie Lane. Oh, kumusta ka matan, Mariano? Nasaya at lata, mate. Matuloy ka diti-dita intong Lunes. Sikat ti makaammo, Sa dino nga ron nga iti pagsabatan ta. Ijay sentro laangan, Okay laang ka ni ka? Wen, ano sakti agbiyahe? Mangitugot ka lang iti extra money, ha? Sige. Itiks kanto intong Lunes. Good night! Awan ka ditilakad mo ita, nilaw anak kaw. Apay kumatatang. Ay, awan matkiday. Nasa lunsod ko laeng. Kinapudno na, awan tilakad ko ita tatang. Aglakwak-langan iti barbecue di tasangwanan iton malam. Ay, nawaw. Kasano nga inday ta? Kasano pa ang makarwarak? Ay, saan ang mabalin ang maamwanda ti maipapan kada kami kanya ni Lane? Ay, sigurado akong traan da manayin. Ay, masapos nga aglibas ang manayin. Ay, tatang. Okay kayo kadilaang? Wen. Okay aklaang anak ko. Iti kasta lang ayo. Madlaw nga da parikot yaw. Ay, adalaang nalagip ka, anak ko. Mala, panawan ka pa dito, taanda aramidag. Kung nagtumat, asikati masabat ko dito'y dalan, Manong Mariano. Letay. Apay akas ta ti kawis mo, Manong Mariano. Ay, kuha, ading ko. Adalaang lakad ko. Sa dinaw, Di talaing. sapay nakapumada ka. Iti kasta alagam kat kaslaada ka date mo. Ay, awan na. Ay, kamalit pampanunutem. Sigurado ka. Wen, asino kumangay ti kadit kuno bilang laeng. Anya ti umay mo ibaga, nilo ka anakan. Kuanday. Ang mga nulimabas ni tatang ditoy. Ay, nasabat ko nga ro, di tadalan itay. Apay ka day. Ay, nawaw. Talaga gayam arimwar. Apay ni tatang yo aya. Anyat mapaspasamak. Ay, naglibas nga ro, dantay. Anya? Idi pa'y napalabas a bulan apalpaliiwan may kinimanang. Takaslad dati katetiks na babae. No kasta. Atapan yaw nga da karelasyon ti amayaw.
Unante, madlaw may kan ni Manang nga dati ilimlimad na. Uray ti cellphone na, di na maibate. Kaslad ay lamlamang na. Nasaya at magtanagawid kan, Manang Ikang. Apay ka di. Ni Tatang, Ay nawaw. Apay ni tatang. Anya tinapasamakan ko na. naglibas Manang. Anya. Jakmat nga ron amo no sa dino tinagturturungan na. Tikunan ni Auntie Leyte, nasabat na kano di tadalan itay. Anya nga oras arimwar. Alas 10 iti agsapa. No kasta. Mano nga oras mo ten asaan anagawin? Ang mga nun nakisinara ka, iti katetex na. Ay, apo ni tatang. Tiltila mo ti papanan na. Ani Lane, sigurado ka kaday, akayat mo ti maturog iti kastoy at transient house. Wan, okay lang. Tinapatag kat makapagina na da tao. Saan ka mabisain? Saan pa'y? Sigurado ka? Wan, kayat ko lang tiagin na. Aywan gayam, ada extra money nga pagbayad mo dita? Wayne, ang dapay ti 5,000 ko dito eh. Nasayat mat nga rod. Agin na natapay tani, nabambanugak. Mangantan tulaangan di tarwar inton madamdama. Ani Lane. Agin na nakamat kit di dita. Maturog tapay. Sa dino tinagapan nyo tatang. Apay anarabyan kayo? Itay pa'y nga ururayan kayo. Na. Ay nawaw. Ah, Apay dayjay. Nagdirit sumit ni tatang iti silid na. hun nga ron, Manang. Kaslasaan na taan nakita. Ay, adda siguro parikot na. Una yan ni tatang. Ang mga nun nakisinarang agpaiso, kat nabastag. Isu akas ta tilangan na anagawid. Kasano kumaamaamuan ta. Kat di mo't ibaga ni tatang. Ilimlimad na mo't amin kadata. Bayam, kasaritak to ni Tatang intun bigat. Sige, si kanto lang ang ti makaammo amangam mo no apay akas din mo't ten ni tatang. Nay, apay, Tatang. Di kay mo't matagtagari dita. Di nakpakibiyangan, nilaw. Ay, nawaw. Ibagayo kumamot kada kami. Nuan niya ti parikot yo, Tatang. Ay, na. Nanay. Apay nga, Tatang. Agsangit kayo matayin. Ay, awanan. Hindi na ko nayayatan yan nilingkaw. Intaray na pa iti kwartak. Naibaglaangan Tanaas yan kanya. Takin kuko iti daiji at transient house. Anya? Sino nga nilinday ta, Tatang? Ay, ti babaeng ay ayatay. Nasakit launay tirik na kanakaw. Ay, kunak to kat, Tatang. Pudno ti atap ko. Babae ti katetex mo. Ay, nay. Nagsakit tirik na kanakaw. Traidor na siya tao. Ay na, Tatang. Basulyo. Apay ngamin ang nagtalak kayo adagos iti daydi a tao. Tidakas na pa'y, inlimod yo kada kamay. Ay, naawanan. Awanan ti kwartak. Intanayin na siya babae. Scammer na siya tao. Scammer! Saan anasaya at tikas ding inaramid yung tatang? Pinagdanag da kami launay. Sorry, anak ko. Naturod kayo pa'y amakisinarak iti textmate yo. Jack ipagaraw, akas deti aramid na anak ko. Pangaasim di nakungtan anak ko. Amok abidot ko na ijay. Awan ti bubot nga nyo amakisinarak iti diyo am-amu tatang. Sana na maulit anak ko. Sana kung nga agilimat ka na kayaw. Rumbang lang nga tatang. Asino ti pagdandanagin nyo?
Isumot lagayam nga iduldulin nyo ti cellphone nyo. At damat gayam ti kalukwan nga aramidan nyo. Sorry. Mala, bayan yun. Tinapatag saan da kayo adinangran. Bayan yun ti kwarta, tamasukatan. Mala, mangan kayo din tani. Saan kay mo't anangan idirabi eh. Kumusta kan, Manong? Nasakit tinakam ka bagays. Sayang pa ti kwarta nga intarayda. Apay ngamin nagturid ka makisin narak Pinagsasawan na pa'y kidi ati anak ko. Wen tabasol mumot ngamin piman. Asinaw ti parigatam amang sapul ken kano at dadakes ama pasamak ken ka ijay. Ayun na. Hanggang nasakit itirik na tigas jay. Panagayat dalaang day taken ka, kabagis. Di da kayat amay sagmak ka, iso akasta. Nga ta. Wen, pagyamanam kit di tasa ulaang tinangag mo. Kan at least, adda ti anak mo amang isakit ken ka. Saan akas ka dagiti daduma dita, nga inlaksid dagiti anak da. Ayun matkit di Handa puntong ka bagays. Ay, basol ko matlaeng. Tanagtalag kak adagos iti daydi at tao. Hinlimad ko pa iti pamilyak. Dakes ngamin ti agilimlimad. May mayat lata no ibagam ka dagiti anak mo. Iti kasta amuda mat. Kasanulaangan no saan ka makaawid. Amuda nga raw ti pangsapsapulan daken ka. Ay unay kalakit din aya ka ba guys? Ay, nawaw! Sakbay nga aramidam ti may sa abanag, agpanunot kapay anasayaat. Di ka agtalak adagos, laglagi pam, asaan nga amin kat nasayaat ti kapanunutan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.